Ka te he nui tonu nā mahi kei mua i te aroaro o te Māori. Ki te aki nā whānau Māori, ki te hari i a rātou tamariki kia whakarongoatia ki te kani ārai mate koe nei te whakatau a tākuta David Jansen I muri mai te putanga o nā tātauranga whānau mo te whakatōkani ārai mate. He āhuatanga e ngau ki kini ana I te iwi Māori. Mō te oranga o ngai tātou, mō nā whānau. E hara tēnei te mahi kia whānau ora tia nei tēnei take. Engari, taku mōhio kei roto I nā whare hau ora tēnei mahi ka whakatikungia. Kua puta ngā tatauranga e pāna ki te maha o ngā tamariki, tua tau te pakeke, ka I te whakatōngia I te kani ārai mate. E ai ki ngā tatauranga, iti iho I te whitu te kaupai heneti te maha o ngā tamariki Māori, kai te āraitia. Engari ki te huri ki ngā tatauranga o Tauiwi, kua tata eke ki te iwa te kaupai heneti. Hei tā tākuta David Jansen, mā te aro ki ngā whare hauora, ka whai oranga I te mate nei. Mai tō kuhutanga mai, ko wai kei te whakatau ia koe, ko wai nā kaimahi he hawa rātou e kōrero nei ki nā whānau, ka nui hoki nā mahi. Āpiti atu ki tērā, me mōhio ngā whānau Māori ki ngā mōrea reatanga o te karo I tēnei ārai. Kia ārai nei nā tūmomo mate, pēnei te measles, te mumps, rubella, e rā tūmomo mate, ka taia te ārai e rā mate. Nō reira ko tāku, kia kōrero atu nei ki nā whānau, kia kuhu mai, kia whakauru mai ki nā whare hauora, kia ārai ngia. Engari hei tā David, kia kaua tātou e pōhehe, ko te eke ki ngā taumata ōrite ki a Tauiwi, te pai tawhiti hei whai mā tātou. E taku mōhio kei te piki haere te tatau o ngai tātou ka āraitia katoatia, pēnei mō te tamariki I rua tau. Engari kari anō kia mutu tēnei mahi. E hara tēnei te mahi kia orite, hei orite noa. He aki ko te tūmanako kaore e taka ki runga taringa turi. He ta Gardner te karere.